Nā, kua puta te ihu o ngā pire e whakatau kokoraho a ngā iwi e toru I wā rātou pānuitanga tuatahi I roto I te whare pāremata. Mō Ngāti Porou, Ngāti Pāhauwera me Ngāti Maniapoto ngā pire nei, kei te wānanga hia ngā pire nei I te wā kotahi, kia tere tutuki ai. Mā te pā o te kiri, ihu ki te ihu, tēnei taumata mahi e whakaia. Ko te raupatu ni, nāna I whakaiti o whakataiapa ia mātou ki te wāhi poto noi ho. Mō ia, koina te raru nunui e pāni ia mātou. I nā pō I hipai ngā pire e toru I te taiapa tuatahi I roto I te whare pāremata. E pāna ngā pire ki ngā whakataunga kreme a Ngāti Pāhauwera ki te rohe o Kahungunu, Ngāti Maniapoto ki Waikato, me Ngāti Porou ki te Tairāwhiti. These three settlements are among the many settlements this government has been progressing towards its aspirational goal of settling all historical Treaty of Waitangi claims by 2014. Koinei te wā tuatahi I pānuitia I ngā pire e toru I te wā kotahi. Mā te pērā e ai ki te kāwanatanga, e tere aki ai te whai a ngā whakataunga I ngā hātepe o te whare pāremata. There's been goodwill of all parties so that I got leave to introduce this so-called cognate bill and I'm very grateful to them for that. Kua hipa tēnei pire I te taunga tuatahi, I nāi ka haere ki te komiti whiriwhiri take Māori, ko te tumanako a te kāwanatanga kia whakamanahia tēnei pire, I mua I te kōwhiringa pōti a motu. He whenua, he pūtea hoki ngā hua mo te iwi o Ngāti Porou. Ka hoki mai ngā maunga katoa, hikurangi me rātou ngā maunga katoa ki raro I te mana o Ngāti Porou. E tahe o ngā whenua I raro I te papa a te whai, ka hoki mai. Mō Ngāti Maniapoto, ko tahi te whāinga, ko te whakaora I tō rātou awa o Waipā. Te tūmana o ke pai hoki o a tātou wai, kia pai hoki te nā waimu o a tātou whakatūpuranga. O reira koina. He tono e nei kua rua e tāre wāna, a kuni ka kitea te pua waitanga o ngā mahi. Irina Smith, Te Karere.